Ćao ljudi, u ovoj seriji videa koje planiram da podelim sa vama u narednom periodu ću u stvari podeliti svoje metode koje ja radim, odnosno svoje male rituale koje radim početkom svake godine. Ono što je rezultat svega toga jeste da negde do kraja tekuće godine ja dođem do ostvarenja nekih svojih, pa ajde kažemo, ciljeva i želja. Iako je čak u toku tog procesa delovalo, na primjer, da se nešto nikad neće ostvariti i onda deluje kao da je čudo i kao da je odjednom došlo nijotkuda, zapravo je svo vreme to bio neki set koraka koje sam ja sprovodila iznova i iznova i nešto što sam odredila sebi na početku godine. I prva, nećete verovati, od 3 stvari koje radim svake godine jeste da pravim listu troškova. Videli ste onu sveščicu na storiju malo pre. Prvi deo tog rituala je bukvalno lista troškova za tekuću godinu, što se svodi na nešto kao da na primjer, trebujemo količinu novca koja će nam trebati da prođemo kroz celu godinu koja je pred nama. Tako da, na primjer, stavim trošak, recimo mog računa za mobilni telefon puta 12 meseci, stavim stavku mobilni telefon, koliko je to ukupno. Pa recimo, ako otplaćam, na primjer, telefon na rate, uzmimo to, koliko košta puta 12 meseci. Onda, na primjer, za auto stavim benzin, trošak benzina, pa puta 12 meseci, koliko će izaći. Dakle, sve tako poređam. Onda tu naravno dodam neke stvari, neka putovanja, na primjer, koja planiram u toj godini, stavim okvirnu cifru, što znači ne morate se držati sad puko to koliko je nešto tačno. Možemo da znamo, na primjer, za račun za mobilni, ali, na primjer, koliko ćemo goriva, potrošiti, to ne može niko da zna, ali stavim neku okvirnu cifru. Onda, na primjer, ako imate neki kredit, stavite koliko je to puta 12 meseci, to su neke okvirne cifre. Znači, rekla sam za putovanje, obavezno gde bih voljela te godine, ako ne znam tačno napišem letovanje XY novca ili, na primjer, shopping XY novca. Znači, koliko bih mesečno trošila puta 12 meseci, ja to u suštini radim svake godine. Čak imam određeni broj rođendana na koji idem, računam najbrže prijatelje, koliko novca planiram da za to bude potrošeno, prijatelji, porodica, frizer, koliko za nokte, dakle, bukvalno napravim plan troškova za celu godinu koliko to košta, sad čisto da se ne uplašite, što je cifra veća, jer, na primjer, ja sam jedne godine želela novi auto, pa sam to prebacila i u sledeću godinu, pa i u sledeću i u trećoj godini se to realizovalo. Znači, ja sam svaki put prepisivala taj iznos koliko košta taj auto koji se meni dopada. I uopšte, na primjer, ne uzimam za loše ako se to prosto nije desilo u datoj godini, jer to je bila želja. I tu ćemo u narednim videima pričati razliku između želja i ciljeva. Ali ovde samo stavljam, na primjer, trošak ili recimo voljela bih novi stan, pa stavim, na primjer, ove godine sam stavila koliko košta novi stan. Tako da te cifre, kada se podvuče, sve mogu delovati onako malo sumanuto, ali nema veze. Ono što je moja preporuka jeste da samo napišete sve što će vam biti troškovi, planovi ove godine i da podvučete neku konačnu cifru i da to bude to. Naravno, u toku godine možete dodavati neke troškove. Naprimjer, ja sam čak stavljala struja koliko je za 12 meseci, hrana koliko je za 12 meseci, naprimjer stavka restorani. U jednom periodu pre 10 godina, naprimjer, nisam nešto često izlazila, pa onda sam odlučila kao u sledećoj godini da to uvedem, pa onda redovni odlasci na ručkove, na večere koje šta stavila sam. Naprimjer, sad mi je to redovna stavka koliko će tu biti potrošeno. Znači, uopšte nije bitno da li je to tačan broj, odmah da vam kažem. Bitno je samo da se to negde unese u taj neki naš energetski plan koliko će nam novca trebati i za to. Znači, šta još imam? Naprimjer, stavila sam servis za auto, koliko će biti registracija, znači potpuno neke životne stvari, ali ima i neke koje nisu, naprimjer, neophodne, naprimjer, koliko ću na frizera trošiti, jer moram ići kod frizera, ili recimo za novi parfem koji ću za par meseci uzeti, koliko će i to biti. Znači, stavite sve ono što je vama bitno i sve ono što će biti realni troškovi u sledećoj godini i onda ćemo u sledećem videu proći sledeću stavku koju isto, sledeći deo rituala koji isto radim na početku godine. A za početak uradite ovo. Ljubim vas i vidimo se u sledećem videu. Ćao!